Habaya day bat ka reservation policy ne ka bha thung kam thung jam ka ba menta mi bun ki jingdawa bade ban pen kala ya ka badru bat sange pentre kam ya ka roster system nakaliang wa MLA ka second Jowai constituency uba wailat miki shilapan uong ba ha u hishimet usngodang la ka ba pendu ya ka reservation policy da ka ba pentre kam bet 30% ka bha thung kam ya baro kan thop na du khasi jantia bat garo ya kayo kadupan kan syong hakajing start kinong ya kun bat ki ba khamla le bha kita kinyo bun kumta halor kani kajing sngo bo udan bat ka ba uyeng hadu mentamane un saya kran bat raha assembly balada long ka bala ban pendu e ka reservation policy ya kini ki kentien ulakran hakajing lang play ka shlam ai jing hikai su jan ba klem jing siu haka North East Institute of Professional Studies haman thong pok se jowai henen kasngi ka bala bay pisa ra ka Meghalaya State Skill Development Society ngalo kilo tem heti por wa pra phao le persen da nang heti por yo ngale mbutik daw yo nam yo sen henry em bibli tai lok ngaro taki san san special yo tengah lo wino itu mon ko man close pa tangwa nto usuk untuk kelam de irai gale klem de tik chwai no background de met ne ba le ra ai sira ne pa ile stang ni ga problem do kan ni onong kong le mi ga roster ne ba le hei por assembly ra wa dan ban ni ga reservation policy manda ra yo reservation policy terro mi ga roster te kam tipi kwa kam ga jing khana ya bi kat kam ga ruling yang Supreme Court ongo no community should get more than 50% reservation but we are enjoying 80% as of now tadi da baklai ga ton ro la da mentu nga push ya klem tipsam klem mudaw ye nang ye na la da em da staro na kata ga pra phao jo yoi kate yoi sama how you can san phao ba te khasi jantia karo temto musu tani ti da ma kwa kun tui bi kham ro tiba ya kaman kate bon perdio pigo man desperate human mo siang tho ba yete jinge ile yo ba yi tang in kam minong mi kman mo ho jom nei em kam tibi yo kalam ni hana ta nong rim kawa mayo sa sin de le to bat ka untuk de wan ran de complication baby de apa tanagaliang yo nga nga ye nya do ni gas ni go da ra po assembly le yo kalam mo to ba mayo sa open do ya reservation dengan ni 40-40 let it be 80 for everyone in Meghalaya ini kini le start guru in yo berapa persen guru le start kasi in yo kasi berapa persen le start jantia in yo jantia berapa persen ngagate kanong rimye nyo ngagate kanong podahi kalang mesti te kate to kam jing penche stand ngeliang yo nga kam pi kon ro yo laran neges ni kate to kuju kajak kam jing penche de tadi ini kente yo kajak dengan hipok ke yang mau ini ga training program job but man go jingger ku ya ki kon ro yo ni digni kente kajak e play bi ku play chi bon chi ja